좀 제시가 NI가 제시가 NI가 좀 돌아가 거의 밑에 프로그램 로션이 받아가지고 아또 프로그램인데 거기 호지 빨리 라이미나리 프로그램인데 거기 가리는 칸니 뭐 거기네디 거기 밑에 프로그램 우식 간이 하버기 다자부디 레이트로서 마시기 호지 자타리바 밑에 이게 거의 프로그램 자타리바 이랑싱 시북들이 저 선다방감다나 좀 NI 엔터가 제시 돌 좀 로션이 받아가지고 거기 그냥 그냥 레이기니 오제 마시기 이랑식이 맞다나 로이 보이나 라케서 sumi yam suwa wahang ni yamna relevant oi dibani hojik to so ina so khara zum phonuk sari bani ada makhatar poina sumi akhoi ki suma thongdo amam he thoga lenga ki site ki ti moi di adum mau sa di ka tum chathadno laklaba adum ba akhoi ki kanoni haitare akhoi ki method amani tactics mani akhoi imung awabata di pa imung duta compensation piba amsung machana ba imung gi mi amada chana ba lenga ki thabak ma piba haiba sathadno lakpase adum kuirabani aduna asigi potsesu leibasi deista ada hojikti haiba wafam simuksu imung duna yadab ki mong ni dana hojik deise haibadi je sida makoi sina thokre miyam da sina jagre na mapana mukta laukthok thram ne miyam da aduna miyam ne yadab thabak di makoi na su kesu tok zeroi akhoi lenga ke yanna sina re haira ga su ya adagi yanaba haiba wafam ma kesu leiroi ana makoi haire dana aduna sigi potsi leibarsina kano do hojik su sigi irang si kesu loi khiroi aduga hojik haibir wafam doni asumna thokdok ama matung da thorkum matan su jc amaga aduga maduga mare lena semak jc duga aduga lenga ki site kana ni da tijalena ni da tijan base lenga ki khwairgi araiba keno pambai ama oire haitare kainta akoi karim da haiding da dum ni da tijan na ba sinarani sinana ware lorani cabinet khanare pass dawre adigi sinare haina simoi potse si hekta ler pa haitare adu matung da jadum simoi thodok se thorokini haitare adu nahan gi akhoi ki ti ka som da thoki ba keno su akhoi terrorist kampuna mi gi sumna gi civilian gari da akhoi sniper rifle na kapaktana mi ani hatkib do tangkhul mi ani hatkib do adugi thokdok su ni da sinare hairaga adam mayam punok se adam gi pelag da boy yar ga da boy yaning ga da boy taw si gi thong se masi hojik yaning da boy yam se loina long na rak sini aduna masi potsi yaroi yapham thokte aduna ni na thijan ba haibasti ni ti sahi ke ama dum sang khidau lere adu ni da thijal laga hojiki oinam phang sauri ba phomong sari ba adigi miyam gi asaw ba khoirang khoisan ba se drag hekta lepu noi miyam tumina legi biro ni na loin thijin jarani ni na taw da dum pen thu o kan haibaki singmoi thawm ji ke dong su kana am ta yaro haitare aduna ni simba makhal kya ki okay protest movement thorok libje ana hojik sai sida sum haijaning se laingak si akhoi ki manipur laingak se ngasi ngasimaki nahan PR sahi ama lero matungda leiriba hojiki popular government ni haidana miyamna popular government thambiro PR laingak se akhoi pamdre pele haidana leibta hainer padagi hojik PR keno popular government na malere popular government se hojik se full fledged oiba government nateba masi supna gi akhoi gi yan kar hani handicap oiba government amaga chamani haitare kitang amaromda aidi mapung mari phadiba makhong makhut suna pandriba adigi mana kari kara sapchana mapung phana mapung mari phadiba aduma government manateba si akhoi mi trani thoi legita ba council of minister ta mi supna gi manga khatane ma lege masari da yamna nokning si so the chief minister ma lere adigi chief minister bu mateng pangna hana deputy anim so hape deputy chief minister anim so lere aduga minister na ani khatane ma lege high the council of mi manga na sab council of ministers na state ama I say manipur state se akhoi territory gi square kilometer da kari da aduk yamna pak chawd ga su adum kari hani state amani dana ade state amagi lepham thokpa akhoi mi masing population yam da ga su keno da masi bu administer tawna na ba govern tawna na ba haibasi state government aman leidana indian constitution makha da chap chana tawham thokpa magi mathau mayam leiri bane ba akhoi haibasi akhoi india si akhoi gi keno ni structure ani gi type ni federal ama aduga unitary ama ado si akhoi gi keno si manipur si india gi union of states na hairina in india se or constitution gi matumina ada union of states ni state mayam na pulaga semakpa adum leba amani ana state mayam si gi masa masa gi oijaba akhoi magi power magi keno singse loina ma adum leijeba magi own territory ta masana adum sovereign oijaba haitare ne center na khut thingsin ba yadaba adu gi tamta keno lerimni aduna ngasai gi law and order
सिदैसिदा मणिपुर थोइबा सिगुम्बा थौदोक वाथोक अखोइगी क्राइम ओइकेरा टेररिज्म करि हैने सिगुम्बा कनो ओइकेरा एथनिक की करिगी ओइकेरा सिगुम्बा मयाम सिदि अदुम थेंगननबगी मागी मपांगल से स्टेट गवर्नमेंट की मखादा लेजबनेबो अदु हजिक लेरिबा अखोइगी ngasi PR पॉपुलर गवर्नमेंट हाइरिबा अखोइ कनो से लेंगाक सिकी मखादा मागी मखुत्ता मसाना मसिगी अखोइगी लॉ एंड ऑर्डर सिबु ngaknanaba मेंटेन तौजननबा मसिदैसा सिजनबम थोपा लौखटपम थोपा पांबै उपाय मयामदो लौखट चननबगी पांगल से स्टेट लेंगाक्सदा लेत्रबदोनो तौरेबो मासि सेंना हारबदि अखोइ हजिक मयाम पुनमना लोइन हानारे अखोइ अते अते कनो मयामदसु लोइनम अखोइ मणिपुर से खानानै नबते यावबिरिबा एक्सपर्ट पैनलिस्ट सिंग अदगी अखोइ ऑब्जर्वर सिंग पॉलिटिकल सोशियो कमेंटेटर मयाम पुनमसे लोइना फोंदोक्तना अदुम लेरबो वाखुनसिनेबा हजिक अखोइगी कनोदा मणिपुर सथरिबा थबक थवों एडमिनिस्ट्रेशन के ओइगेरा गवर्नमेंट गवर्नेंस के ओइगेरा अदगी सिगी लॉ एंड ऑर्डर की ओइबा असिबे थवों मयाम सिक्योरिटी के मदि security related activities particularly असिम मयाम सेसु सेंटर ना होम मिनिस्टर ना हायरक पै मतु इन तौरबदों ना तौरेना हाय से मैं पुन लोय हाइनर से मसि तौरब्रा हाइना अखोइसु सिंगनबम पोए हाइतारे हाइजे तौथोरलिबा थबक मयाम सिना अदुम ताकजरेबो अदना काइमता पावर से यावदबा गुमना तौरे से अखोइ स्माना आई हाजनिंगी कनोदा अखोइ मणिपुर की लेंगा की मकोक ओबिरबा चीफ मिनिस्टर युनाम खेमचांग अखोइना यामना रिस्पेक्ट तौजबा अदुम मिसक अमानी अदु होम मिनिस्टर ओबिरबा अखोइ गोविंदास कोंथोकजम अखोइ याम थेना कने रिस्पेक्ट तौजबा अखोइ यामना निंथेजना खंगजबा अदुमा अखोइ सेम कॉलेज दा सेम मफम अमदा लाइक तमिनरेइमनी सेम हारबदी अदुना अखोइना से यामना खन कनो तौजबा आशा याम तौजबा एक्सपेक्टेशन वांगजबा अदुमबा मियोय ngakten हाइतारे अद मखोइ पर्सनल ओइबा अखोइ करिसु नुवाइतबा ग्रज करा आमता लिजदे अदुबु लेरिबु वाहमदि हजिक अखोइगी होम मिनिस्टर ना हायरकला कांदता मखोइना करिबा खरा तौबा मोइ मसागी ओइजबा ऑन थॉट अमसु मखोइगी ऑन पॉलिसी अखोइ स्टेट से चुनजबा स्टेट लेंगाक सिना तौजबा ngamba पाइखत जब ngamba अदुमबा थबक थरमदे अमत सिन पाइखत ngमदरेबा अन तौगरिबा तौगदबा थबक खुदिमगी हंगगा तौबगी मोंगदा लेरे हाइतारे अदुना सी अखोइगी कनोदा स्टेट लेंगाक सिगी चीफ मिनिस्टर से अमरोंदा स्कूल अमगी हेडमास्टर गुमने हाइतारे हेडमास्टर दौना चप चान मसागी ऑन स्कूल की फगतनबा मागी स्टूडेंट्स के वेलफेयर अदुगा करी करा से माना लोइन येंजगदौनी हाइबा स्कूल की कैंपस के अकोइबा संबन मनुंगदे लेरिबा पोट खुदिम से अखोइ स्कूल हेडमास्टर की मागी मिटिंग मखादा लेगदौनी हाइबा अदुना मागी स्कूल तमिबा माहिरोय नुपा नुपी पुनम तो मखोइगी याइफाननबा मखोइ फानबा मखोइ एजुकेशन अफब पिननबगी तो अदुमि मथौदसु ngasa headmaster की खुथांग तौगदौनी अदुना ममांगी लेंगाक्ता लेरंबा चीफ मिनिस्टर